Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalampong Yalekai kabalatip kum ka open to all 18 above knockout football tournament. Balapanya da ka West Jantia District Sports Association kelasdang mentah ka Laksri Ublay Hamadan Kiang Nang Bak Stadium Lat Halabok Jowai. Hagan ni Kalampong lawan banya syementa haduk khat arteli ki kenhun belapia ki Saupul Nethop. Haka pool A kan New Hill SC hinya Wasa United FC bat ka Klik Chnong Yalong SC. Haka pool B Lum Kerweng SC Luti Tuber Yalong SC bat ka Panalir SC. Haka pool C Mulang Yalong SC Ksek Sele Yalong SC bat ka Pasi CSC. Haka pool D Caroline Colony SC Chiliang Raj SC bat ka Mukla Raj SC. Kaji yakun benengkong kalong hapadeng ka New Hill SC persya yakan hinya Wasa United FC. Haka baka hinya Wasa kalapenlim da laila kawe yakan New Hill SC. Yaga gol nakabenta ka hinya Wasa latheb da Ujio Humanson Mukim haka minit ka ba Arhusan. Husan jini dakhar haka minit ka ba group hunyaw bat Ujot F Rinklem haka minit ka ba khandai puwe. Kadba ka shigul jang ka New Hill SC latheb da Uriel dakhar haka minit ka ba hinyaw paw. Kaji yakun la syai kasngi kanlong hapadeng kalum Kerweng SC persya ya kaluti Tuber Yalong haka porsi badie nok haisngi.